अहानबमक्तदा ताबिरिबा अमदि मिदेंग ताबिरिबा खुदिमकपो अकोंग चानबा थोकसोमना इकाई खुमनजबगा लोइनना चैनल असिना पुमनमकपो तारामना ओक्चरी ngasisu amuk hana channel asina pumnamakkidamak thorang tawduna pujarikliba film asigi maming bhag milkha bhag film asi 2013 ge 11 July da release tawkhiba drama sport hairiba category asigi manung chanba masak nairaba India gi athlete amadi Olympian Milkha Singh mahaki punsi warida yumfam oiba film amani film asina fangkiba rating sing IMDb da 10 gi manung da 8.2 Rotten Tomatoes tana 72% aduga Google user singna 94% ge like tawba adugumlaba film amani film asigi story writer na Prasun Joshi aduga director na Rakesh Om Prakash Mehra film asi number da changkiba senfam na 410 million aduga film asina tankhiba box office collection ge apunba senfam na 2.1 billion film asida maru oina saktam langliba sing kharadang pallabada Milkha Singh gi saktam da Farhan Akhtar Milkha Singh na angang oiringegi saktam langdibana Javdev Singh Milkha Singh gi nungsinajabi nupi biro gi saktam dana Sonam Kapoor pumnamakpo amuka na ikai khumnajarga hujik film asigi wari paringda pumnamaki pukning singsinjari film asigi haurakba ahanba sinmakta uliba si 1960 chahi asimakta pangthokba Rome Olympics ni hairibu Olympics asida 400 meter race ki lamjal gidamak maming lairaba leba kayadagi fauraba athlete kayana akanba lamba thengnanabagi damak laknari aikhoigi leibak India bu represent tawduna India gi damak saruk yagadoriba asina kayarak hana world record thugaikraba Milkha Singh hairiba athlete asini Rome Olympics asigi oinasu India gi miyamna gold medal ge asouba thasaba ama thamliba athlete ni Milkha Singh mafam asida Olympics asigi race asibu medeng tananabagi damak tongan balebak singdagi lakpa masing lakngamdraba ikoi koina famliba miyam asi Milkha Singh na koina yengli masigi matungda hujik athlete sing asi field tholaktuna warm up tawnari hairakpagi matung ina senanabagi position da magi mark tawduna thamliba mafam sing aduda leinai masigi matungda nongmai adu mathakta kapkhattuna chenanaba khanghalakpadagi athlete sing asi magi leijaba pangal sakti puthoknaduna kanna chenari India gi amata ngairaba athlete Milkha Singh na pumnamakti mangjul thana yamna kanna chele asumna chelakpana 400 meter race asigi panthungpham yaugadaba sumna tagi meter chani gi arapa khaktamak ngaisilakle oiriba fibam asida Milkha Singh da India gi miyamna thamliba thajaba adu hanadagi hengalakhe India gi miyam khaktanatana yamlaba lebak singdagi tilliba miyam adunasu Milkha Singh na soidanamaki gold medal lawrani haibisi pumnamaki thajaba oikre Milkha gi coach Ranbir Singh na phil asigi masi amadagi mahaki sanaroi asina mai paganingbagi khangamdraba wakhal aduna bangal thokna auba khonjelda kanna lawrakhi chelo Milkha selo wahi asida Milkha na mahaki thamoida yuduna leikraba haukraba punsigi wari matek ama chena mikup asida fajin punsinbang amdana ningsinglakhi mahakna ningsinglakliba si atei kari sunate mahakna angang oiringai matamda India amadi Pakistan khaidoknarakpada dharmagi oiba kanglup maselge nungainedaba thodok amakhakta apokpa mapa adu mangak kaktuna hatpiki apokpa mapana taibangpal thadoklamdai mikupta masabudi kaningba thawai mangan ningtabana angang oiriba Milkha da chelo Milkha chelo asum laukhiba thodok asi chena lingsinglaktuna Milkha na wakhal amada tawduna tunghanna yengduna leithokloi masigi tanja simaktada tungda cheliba athlete singaduna Milkha gi mang thana chenkhatke Rome Olympics asigi 400 meter race asida Milkha Singh mari subada oina lehokki Milkha da thajaba thamlamba India gi masing yamlaba miyam gi thamoi thugaiki mahakna wakhal amada tawduna tunghanna yengthoklubadagi Rome Olympics asida maithi hobuni haibu wafam asida miyamna mahakbo waraunaki tongan ba pau sisingda pau asi sinba thungki khoisaunarba miyamna penadabadagi Milkha Singh gi ayekba saktam phawba mai thakibani asumna sinna si loikraba matung mathangi sinda Milkha Singh gi yumgi telephone ring adu khinglaklame telephone adu Milkha na paikhatuni yengbada call tawrakliba adu mahaki coach Ranbir Singh oirambadagi wa amata ngangdana Milkha na phone adu thangthadun thamki aduga Prime Minister gi office ta coach Ranbir Singh yauna wari sanari Prime Minister ki Secretary Mr. Wadhwana coach Ranbir da hai ai khange mahakna Pakistan da sanaba chaningtribasi mahakna Rome Olympics da maithi hobadagi oigani adubu nangsu amukta khalo
masigi tournament asi aikhoigi India gi Prime Minister amadi Pakistan gi President General Ayub Khan makhoi anina thawai hakchang yauna hona jaribani oiriba fibam asida karino aikhoina makhoida haigedoriba sibo asumna hainaringaida Prime Minister changai aduga haire karino ngangnariba adubo Mr. Watwana khome sir lakadoriba India amadi Pakistan anigi friendship games asigi matangdani sir Prime Minister na chume handaki leibak anigi game asi chumnagi sanaba adu khaknate India amadi Pakistan leibak ani asigi afaba mari ama thamnanabagi damangni Mr. Watwana khumlai sir madugi thorang pumba laukthokpa loikre adubo aikhogi star player Milkha Singh na Pakistan da sanaba chatpa pamde sir Prime Minister na nakhoina makbo yana na basilo aikoi kana honajari sir adubo Rome Olympics aduda maithi hobadage mahak ningana khibani sir amuk mai pakpa amuk mai thiba nangba masi hongna sane masida ningana nabagi maram amata leite asumna Prime Minister amadi Mr. Watwa makhoi ani na ngangnaringe asida Milkha gi coach Ranbir Singh na hairei Prime Minister sir aigi ming Ranbir Singh kaujai ai Milkha Singh gi coach ni mahakna Pakistan da sanaba chatlu yadribasi mahakna Rome Olympics da maithi khiba aduga kari sumari leinade sir mahakna Pakistan da chatlu yadribasi mahaki imungi personal oiba maram khara leibadagi ni sir wafam si tarba matung Prime Minister na Mr. Watwa da hairei Watwa nahak Ranbir ga loinana Milkha Singh gi manakta chalo ningthina wari saruso Prime Minister na asumna hairakpadagi mathangi nonganbagi ayukta Chandigarh da Milkha Singh gi manakta chatnanabagi damak Mr. Watwa na hana Delhi gi platform number 1 haiba railway station asida Amrapali Express haiba train asi tongduna leirame coach Ranbir Singh laklaga good morning sir good morning lo famo aduga Ranbir na makha tarei sir maksi Hawaldar Gurudev Singh aina sarda hana haijukiba misaktuni khut sokne duna sakhang maikhang nei aduga famtharaga makha tana amuk coach Ranbir na hairi sir Milkha Singh na mahaki wa soidana tagani aduna Milkha gi manakta chatpasida mabusu yauna na ba aina kanna haibadagi mahaksu lakpani sir Watwana khumlai Mr. Gurudev Singh ngasigi khongchat asigidamak lakpiba thakchari Milkha na Pakistan da sanaba chatpa yahangani haibasi aina adomda thajaba thami yengumase ai Pakistan da sanaba chatloi haina pau chesi da Milkha na hairibase Pakistan chatloi hairibasigi mahaki maram sibu karino masigi warisi yam sangkre sir asumna Gurudev na hairakpada Watwana aikhoina chaliba Delhi dagi Chandigarh fawgi khongchat sidi sangdabrane asumna hainaduna nokminai aduga Gurudev na Milkha gi maramda wari liba hori Milkha ga aiga ahan boina unakibasi ngasidagi chahi tarukki mamang 1954 gi matamda Army Regiment Center Secunderabad mafam aduda ihan hana thengna kibani asumna haiduna flashback ta laktuna matamdugi waridu utpa hori ulakliba sinasida training instructor Bira Pandian gi makhada Milkha Singh army training tawri asumna tongan ba makhal makha kayagi army training asi tha khara satharaklaba matung nongma folinda training instructor Bira Pandian hairame hayengsi nakhoigi lamsang lamjel amalai madugi lamjel adugi maramda aikhoigi training center asigi coach Hawaldar Gurudev Singh na nakhoida haigani aduga coach Gurudev na hairi aigi ming Hawaldar Gurudev Singh Indian Army haibasi matam pumnamakta mafam khudingda aikhoigi ireibak asigi seba taunanabagi damak ireibak pungak senanabagi damak thorang tawduna leibane aduga masigi mataida Indian Army na ireibak asigi damak afava sportsman ama oinasu saruk yaba ngamgadabane aduna hayeng sinakoi aikhoigi leibak silana mile 3 kilometers lamjel ama chengadabane hairiba lamjel asida khwaidagi yangna chenba ngamba miyoi tara khangatkani khangat aba miyoi tara adu lamjen chenbagi maramda aina akhan ana training pigane lakadoriba brigade camp singda aikhoigi unit asigi represent tawduna mai pakpa ngamnanabagi damak nakhoi hana mamangda kana chenba yaure hana mamangda lamjen chelubu yaurgadi nakhut thangalo asumna Hawaldar Gurudev na hairakpada miyoi ani makhut thangale aduga amuk Gurudev na makha tare hana mamangda karamba matamda cheloi sir hui angawwa amana tanarakpadagi ai yum yongnanaba chelakpani sir mayamdu nolakpada tumilayu haina hai aduga atopa khut thangaliba amaduda amuk hangi aduga nangdi karamba matamda chelubano sir aisu magi wari siga chapmanai sir wakhal tadabasa aina na khoida haribasidi huina tanarakpagi chenbadu nate atopa singa amaga contest tawna badune na khoina bhap tadaba hangningba question leiribra no sir makha tana amuk training instructor Bira Pandian haire aduga amana khwaidagi amjal yang chenba ahanba miyoi tara adu numit khudingi
मियोई अमदा संगोम ग्लास अमगा येरुम अनिगा स्पेशल ओइना डाइट पीगने असुमना हायरकपसिदा मिल्खादी हराउरदुना लमजेल असि थवाई याउना माई पाकनब चेनिंगबो फाउके मरमदे मिल्खादी पिकनिंगैदगी हौना संगोम थकपा यामना पामजना हौरके अदुगा मथंगी नोंगानबदा हवलदार गुरुदेवना ट्रेनिंग सेंटर असिदगे मखोइसिंग अदु लमजेल लमथाके हाइरिबा माइल तरेत सांगबा लमसांग लमजेल असिदा ख्वाइदगी यांगना चेनबा ngamba मियोई तरा खनबदा मिल्खासु याउरमे ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बिरा पंडियान हाइकिबा मतुंग इना खनगत मियोई तरा अदु नुमित खुदिंगे स्पेशल डाइट ओइना संगोम ग्लास अमगा येरुम अनिगा फंगलमे मिल्खासु पिकलिंगैदगी हौना महाकना यामना पामजरप संगोम अदु नुमित खुदिंगी थकप फंगलनी खनबदा यामना हराउजरमे नोंगमा महाकी संगोम सरुक अदु मियोई तरा खनबा अदुगी मनुंग चनबा ngamhौद्रबा ट्रेनिंग याउमिनबा ममानबा अमदा थओ हाइनपि मदुदा ममानबा अदुना नंग अदुम थओ नंगना थगलसु अइना थगलसु चप माने असुमना हाइरकपदा मिल्खाना अंगांग ओरिङैदा संगोम थक्किबदु थकना थकना निंगसिंगलै महाकी संगोम सरुक अदु थकबा लोइख्रबा मतुंगदा मसेगी सरुक अदु मिल्खागी ग्लास अदुदा हाइबिरमे मिल्खाना मचेदा करिगिनो हंगबदा मसेना नंगदी संगोम यामना पामजरीदुदी अदुना नंगना थगलसु अइना थगलसु चप मानै हाइरके अदुगा मिल्खागी मपाना मिल्खाबु कौसिंदुना नाक चाउरगा करी ओइगनी हंगबदा मिल्खाना लानमी अमु ओइगनी हाइबदा मपाना मिल्खादा हराउना सेलुट तौरमे मिल्खासु मपादा सेलुट तौई मिल्खाना पिकलिंगैदगी हौना लमजेल चेनबा यामना पामजरके ममानबा सानमिनबदा चेन चोंगबदसु ममानबा अतैना चेनबा वादुना लेबहौरबसु महाक्ति अवाबा खंगदना थवा याउना चेलके असुमना महाकना अंगांग ओरिङैगे तांकक असि निंगसिंगबा लोइरदुना कोस हवलदार गुरुदेवना महाकपो मखोइगी आर्मी यूनिट असिगे महुत सिंदुना ब्रिगेड कैंप्सता सरुक याननबगिदमक ताकपि तंबिरे मसिगी रेस असि यामना मरु ओइबा अमने ख्वाइदगी हाना चेनबा ngamba अहुमदुने ब्रिगेड कैंप्स असिदा खनगदौरिबसे अदुगी मतुंगदगिदि नेशनल गी थाकता अदुदगिदि मथंग मथंग मयाम अमा चटपा याख्रे असुमना महाकी कोस हवलदार गुरुदेवना ताकपि तंबिरबा मतुंग फिल्म अमगी मसी अमदा लैरिङैदा अंगौबा मसुगी यूनिफॉर्म सेटपा ब्लेजर लिटपा नुपा अमा लाक्नगा फिल्म अदुदा प्रैक्टिस तौरंबा मियोय खरगा वारी सानबा अदु मिल्खाना मुन्ना येंगले मिल्खाना येंगिबसी वारी सानरिबा अदुदा नते इंडिया की चक्रगा लोइनना इंडिया हाइना प्रिंट तौबा लिटलिबा ब्लेजर अदुदने वारी सानरिबा अदुदा मिल्खाना संगसिंदुना अदोंगी कोटु कदाइदगी फंगबनो हाइना हंगी करिगिनो हाइना हंगलकपदा मिल्खाना अमुक मखा ताई अइना सुम उबदा कोट लिटपसी मियामना इकाई खुमनै अइसु कोट लिटपा यामना पामे ब्लेजर लिटलिबा नुपा अदुन हाइरे ओ नंगसु कोट लिटपा पामेबा फरे अदुदि अहानबदा नंगसि कनानो हाइबदो अमुक ताइरो अइगी मिंग मिल्खा सिंह कवै EME सेंटर सकुंद्राबादता लैबने एथलेटने असुमना मिल्खाना हाइबदा नुपा अदुना मागी मनाक्ता मिल्खाबु कौसिले अदुगा हाइ सुमदौबने मसिगी ब्लेजर से इंडिया की टीम की ब्लेजर ने मी खुदिंगमक हेक्ता लोइना फंगबा नते अइगुंबा चैंपियन खक्तना फंगबने मसे ज्ञान तारेको यारे अदुदि चलो मिल्खा ब्लेजर लिटपा यामना पामजबना ब्लेजर अदुगी वाखलदा ताउरदुना मफम अदुदगे तपना थोगलके अदुगा महाकना लमजेल चेनबगे प्रैक्टिस तौरुरबा मतुंग इसिंग थकपा चंगलके इसिंग लैरिबा अदुगे हेक मायुकनबा का अदुदा ngasai नुपा अमना लिटपा महाकना यामना पामजबा अमुक्तंग लिटपा फंगलबदी हाइना खंजरिबा ब्लेजर अदु का अदुगी मनुंगदा हैंगर अमदा यानदुना लैबदो मिल्खाना इसिंग थकना थकना उरमे मदुदगी मी कनामता लैतबा का अदुदा महाकना चंगसिंदुना मिंगसेल अमगी ममांगदा ब्लेजर अदु लिसिंदुना येंगे महाकी सक्तम अदु येंगजरगा मसा मतोमता अंगकपा फाउजरमे मिल्खा हराउना मसा मतोमता वांगांगलदुना चैंपियन मिल्खा सिंह हाइजदुना वाखल अमदा ताउदुना मसा मतोमता सेलुट तौजरे मसिगी तांजा असिमक्तदा ब्लेजर अदुगी मपु ओइरिबा का अदुदा लैबा मियोसिंग अदु चंगलक्तुना मिल्खाबो का अदुदा हुरानबा चंगलई हाइदुना मफी मरोल फावो लौथोक्तुना मिल्खाबो मियोसिंग अदुना फोबिरमे मिल्खानादि अइ हुरानबा नते चुमना लेटलगा येंगजबनी हाइदुना कन्ना हाइजरमे अदुबो महाकी वा अदु ताबिरमते असुमना लैरिङै तांजा असिदा मिल्खागी कोस हवलदार गुरुदेव चंगलक्तुना खामदोई अदुगा मीगी कादा करिगी चंगलुरिबनो करिगी मीगी कोट अदु लिलुरिबनो हाइना मिल्खादा खुपाकना थाई गुरुदेवना खुपाकना थारिबासी महाकपु नुंगसिदबगी नते इकाई नुंगसि यानबदगे फुखिबने अदुगा अमु हवलदार गुरुदेवना मिल्खादा मखा ताना हाई इंडिया की टीम की ब्लेजर असे लिटपा पामब्रा मसी तराई तराइना फंगबा नते
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯖꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯈꯥꯡꯗꯨꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯏ ꯃꯤꯜꯈꯥ ꯅꯪ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯖꯔ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯪ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯖꯔ ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯖꯔ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯤꯠꯄ ꯄꯥꯝꯂꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯝꯊꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯪ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯝꯊꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯅꯪ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯝꯊꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯪꯕꯗ ꯃꯤꯜꯈꯥꯅ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯨꯝꯃꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯉꯝꯁꯨ ꯉꯝꯂꯣꯏꯗꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯥꯒꯨꯝ ꯀꯔꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯅꯣꯛꯁꯤꯜꯂꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯆ ꯍꯕꯜꯗꯥꯔ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦꯕꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯤꯜꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯍꯥꯛ ꯈꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯃꯔꯨꯒꯨꯝꯅ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯦꯟꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯤꯡꯖꯦꯜꯗꯨ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯃꯤꯜꯈꯥ ꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯒꯨꯔꯨꯖꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯅꯤ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯨꯛꯆꯔꯤꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯖꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯪꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯂꯒ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯋꯜꯗꯥꯔ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦꯕꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯇꯞꯅ ꯃꯤꯜꯈꯥꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯔ ꯁꯤꯡ ꯔꯥꯅꯥꯁ ꯃꯍꯥꯛꯀꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯗ ꯐꯤꯜꯗ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯜꯈꯥꯒ ꯆꯥꯡ ꯌꯦꯡꯅꯒꯗꯧꯔꯤ ꯆꯦꯟꯅꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯅꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯐꯝ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯊꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯗꯨꯅ ꯀꯟꯅ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤ ꯃꯤꯜꯈꯥꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯇꯞꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯈꯩ ꯋꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯋꯥꯅ ꯌꯦꯡꯂꯝꯕ ꯃꯤꯜꯈꯥꯒꯤ ꯀꯣꯆ ꯍꯕꯜꯗꯥꯔ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦꯕꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯆꯦꯟꯈꯠꯂꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅ ꯆꯦꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯗꯕ ꯈꯖꯤꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯟꯊꯨꯡꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯤ ꯇꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯧꯒꯗꯕ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯈꯣꯡꯀꯥꯞ ꯈꯔꯇꯃꯛ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯆꯤꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯃꯤꯜꯈꯥꯒꯤ ꯌꯦꯠ ꯊꯪꯕ ꯈꯣꯡꯗ ꯃꯆꯤꯟ ꯇꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯅ ꯊꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯜꯈꯥ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯊꯗꯨꯅ ꯇꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯣꯆ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯤꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯃ ꯆꯪꯂꯛꯂꯒ ꯃꯤꯜꯈꯥꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯅꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯈꯣꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯆꯤꯟ ꯇꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯤꯜꯂꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯜꯈꯥ ꯃꯣꯃꯣꯟ ꯅꯣꯛꯆꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯜꯈꯥꯒꯤ ꯀꯣꯆ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦꯕ ꯁꯔ ꯑꯩꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨꯁꯨ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯅꯪꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯧ ꯐꯒꯅꯤ ꯁꯔ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯂꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯈꯤ ꯀꯣꯆ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤꯜꯈꯥꯗ ꯃꯤꯜꯈꯥ ꯅꯍꯥꯛ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯆꯥꯟꯗꯤꯒꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯣꯡꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯠꯂꯛꯏ ꯃꯤꯜꯈꯥꯒꯤ ꯀꯣꯆ ꯍꯕꯜꯗꯥꯔ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦꯕꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯃꯤꯜꯈꯥꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯄꯤꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯦꯊ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯑꯇꯥꯡꯕ ꯗꯥꯏꯃꯟ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯙꯋꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏ ꯃꯤꯜꯈꯥꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯤꯜꯈꯥꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯆꯠꯄ ꯄꯥꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯒꯨꯔꯨꯗꯦꯕꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯥꯍꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨ 1947ꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯀꯌꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯑꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯈꯤꯕꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯡꯊꯥꯅꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯟꯖꯦꯜꯂꯛꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯜꯈꯥꯁꯨ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯂꯩꯍꯧꯈꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯍꯤ 10ꯗꯒꯤ 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯇꯣꯝꯇꯅꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯪꯗꯅ ꯂꯦꯜꯂꯛꯈꯤ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯅ ꯐꯪꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯜꯈꯥ ꯅꯣꯡꯃꯅ ꯐꯪꯍꯧꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯆꯦꯒ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯃꯧꯄꯥ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯤꯜꯈꯥꯒ ꯎꯅꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯃꯆꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯤꯅ ꯊꯨꯝꯃꯠꯈꯤ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯅꯧꯅ ꯀꯥꯏꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯜꯈꯥꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯦꯒ ꯎꯅꯖꯕꯗ ꯃꯕꯨꯛꯅꯤꯡ ꯈꯔ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩ ꯃꯤꯜꯈꯥꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁꯦꯀꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯕꯥꯗꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯠꯂꯛꯏ ꯃꯤꯜꯈꯥꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯅꯁꯨ ꯂꯝꯖꯦꯜ ꯆꯦꯟꯕ ꯄꯥꯝꯖꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯔꯦꯝꯅꯕꯈꯤꯕ ꯐꯨꯕꯤꯈꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯦꯊ꯭ꯂꯦꯠ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯑꯗꯨꯕꯨꯁꯨ ꯅꯝꯊꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯨꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯖꯔ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦ ꯈꯟꯕ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯃꯤꯜꯈꯥ ꯄꯨꯡ 24ꯅ ꯁꯥꯕ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯄꯨꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯇꯨꯝꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯦꯊ꯭ꯂꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ
mahakna asumna numidang practice tawringai gari tongduna lakpa army officer amana gari khamduna Milkha da hairami ngaiko chelibudu lepu Milkha officer adugi manakta changsili officer aduna hairi namin kari kawe recruit Milkha Singh kawe sir asuk thengleba matam siduna hakna tawribasi karino sir India team gi selection fangnanabagi damak practice tawbuni sir numidang sidi pothanaba tumnaba matamne ayuk nungthil gi matamda oina practice taw ayuk nungthil gi matamda di training tawbunina lamjel chenbagi practice tawbagi matam phangde sir Milkha gi thawai yaujaba matawsida officer asina munna yengduna ngayak khalaga hairi nangi practice ki damak matam pinanaba ai honage chalo tumuro asumna haiduna Milkha tumba changhanki aduga nonganbagi army training da training instructor Bira Pandyana Milkha gi manakta changsinduna hai recruit Milkha Singh sir nak numidang da kari tawi numidang da tumi sir oh nang numidang da lamjel chenbra natraga tumbra lamjel chel rubu matung da tumi sir ayuk nungthil da lamjel chenbig matam phangde haina nahakna complain tawbra matam phangde sir tawi sir matam phangbra phangdabra matam phangde sir hojik tagi hauna nang ayuk nungthil da oina lamjel chen gadabne nangon da yauriba honaba kanbage top top thongna adugi damak nangon da khudong chaba si pibane sukna gi nang chen ba khaktane gyan tarabra tajare sir kari no nang gyan tarise ayuk nungthil gi matam da lamjel chen ba sir adugo numidang dana kidoba numidang dana tungani sir chalo cheluro fani sir asumna hairaduna army training asi khara komthokladuna Milkha lamjel chen badana khara hena hona halami Havaldar Gurudevana su mahakbu thawai yauna akanba mawongda takpi tambiri numidangi matamda phamungda hipladuna Milkha na mahaki nungsinajabi birogi photo adu yengduna makhoi ani nakna loinaramba haukiba punsi matekto amuk ningsingladuna matamdugi warido amuk utpa hore sinna sida Milkha na angang singaduna khubak khuduna harauba aduda Milkha su angang singadugi mamangda cycle adu makut thadoktuna maning hanhanduna thorakpada ningthi jarbi nupi ama ising puduna lakpa aduga thengjennaduna ising adu haidoi Milkha gi cycle adu su laimai da tui Milkha di nupi adugi wakhalda cycle turi haiba fau kawba makai mamit kuptana nupi aduda yengduna lei numidang halaklaga su Milkha tumdaba makai nupi dugi wakhalda ungduna lei nong hek nganbaga mahakna ngaujari bi nupi aduna ising sokpa lakpa matam aduda Milkha lai aduga ising du pubige haiduna mahakna pui nupi dugi thongal hek yobaga ising du Milkha dagi lawduna changki numit khudingi nupi asina ising sokpa lakpa matamda Milkha ngaiduna leirami nupi asina hand pump da kiu leptuna ising sokpa lapna satpadu wadana ba haiduna angang kharaga loinana Milkha na hanana ising soktuna thamlaga lambi da ngaiduna nupi asigi ising sokpagi purakliba farta aduda haibirami aduga ising du pubiduna yungi thongal yona thinbi aduga Milkha na nupi duda mingkari kaubage haina hangbada biro kawi haina hairamlaga changki Milkha su aigi mingna Milkha kawi haiduna lauksili nokmi yengduna changkibadu Milkha su yengduna lehui mathangi numita su ising soktuna angang singa loinana biro bu ngaiduna lei phana koina ngairaba fawgada ising sokpa lakmandabadagi biro gi yumgi thongal da oina Milkha lai biro du yumgi building mathak adoda leibu urami biro na su Milkha bu ui aduga biro na Milkha gi matau yenge khanduna phamtharaga lumduna leiki masidagi Milkha na che maset amada karigumba khara iduna angang singna sanaramba ball adu lawduna ahoba amu khutuna ayiba che adu namsilaga ball adu biro gi manakta building mathak adu langkhale biro na ball adu khunduna che adu lokthokduna yengbada ai nangbu nungsi nangdi aibu nungsi dabra asumna iramba aduda biro na momonokse biro na su angang nupi masa ama tharaktuna ball adu Milkha da amuk pidai Milkha na lokthokduna yengbada ai su nangbu nungsi asumna iramba aduda Milkha harauna angang sing aduga loinana jagoi sai asumna numit kaya bol aduda che thesinduna langnaduna makhoi ani pau faunarami masigi matungda Milkha amadi biro mafam amada unaduna wari sari biro na hai bol du yamna kanna langlakano aikhoi ipagi manada panbada manado loina ngangkhale Milkha na mak thabak chattabra haina hangi ngasi sutini haina biro na khombada Milkha na karigi sutino haina hangi Gandhi ji gi mapok numini kari maram gi Gandhi ji gi mapok numita kari gi suti tharino Gandhi ji na British ki makhutagi aikhoi se ningtamba phangan ki
aduna masigidamakta mahaki mapok numita aikhoigi leibak India pumbada suti tharibani asumna birona hairakpasi tabada Milkhadi angakpa oiraduna hiblambadu haugatladuna yamna khangning na hanglaki kari haiba India pumba loina India pumbada loina numit asida suti tai Gandhi ji gi khakta nate leibak sigi maru oiba mi kaya gi mingda national holiday kaya amasu leiri Milkha na hai yengo biro nongmadi soidana Milkha gi mingda India pumbada soidana suti thagane wafam sida birona kare Milkha gi mingda asumna haiduna sitha na nokse Milkha na aisu maru oiba thabakni aina tawrise asumna hairaga birogi matam bakta Milkha do amuk hipthai birogi iliba fi aduna Milkha gi mamai de kupsile sinna si loiraduna mathangi sinda sangum kaukta ani yanduna Milkha na cycle thoduna lakpada police na khamlame aduga purakliba sangum kaukta ani si kadai dagino hura lurira hainhangi Milkha na natte haibada police aduna pot asi lerakpage receipt yaurakpra hainhangi Milkha na aigi pot leijabasida karigi receipt no hainhangi police aduna masi sadara police station ni receipt yaudrabani pot adu mafam asida thamlamo nahakna receipt poraklaba matamda pot adu lobu yagane Milkha na ai animaksi purga chacharage haibada police aduna amadi thamlamo aduga ama pukho haina hairakpada Milkha na cycle dagi lokthokuna famtharaga sangom adu thaktu'i lambi gi mataida mi mayamna su harauna lauduna yengnari Milkha na sangom du kauta ama thakpu loirba matungda buktan ile mayamduna masing thirai yankhairak ilaba matungda lemhauriba sangom kauta ama dusu thaktu'i aduga makha tana amuk buktan chamarak ile aduga sangom yaudrba ahangba kauta anidu police ta piduna hai karigi ama khak lahogdoino ani maksi oina lobi horo hain hai mayamduna Milkha bu thangduna harauna lauduna chatki asumna lakpana birosu hand pumda miyoi kharaga ising yaduna leirambadu thengnei atai nupi singduna biroda hai masigi nupase huranba dakuni yamna fattaba mini asumna haiba tabadagi birona Milkha bu sauningba hukre ising purga yumda lakpada Milkha na tanarei aduga biroda hai biro ai nanga lohongbo pami birona wa mata khumdana sauna leithoktuna chatke tawbada Milkha na khami birona Milkha si huranba mini haiduna yamna kanna saurami Milkha na ai madugi fattaba thabak pumnamakto thadokani ai bu thajau ai gi punsigi karigumba mai pakpa ama fangnanaba ai kanna honagani aduga nangi nanakta ai amuk halakani nang ai gi damakta ngaiba ngamgadra Milkha gi thamoi sengbo wahai asida birosu milu pirang chelai aduga hai ngamgani masigi matungda Milkha mamanaba amaga loinana ticket yaudana train tongduna lakhi ticket check tobu lakpada makhoi anidi ticket adu yaudrabanina mamanaba aduna ticket yengba lakliba nupa adu kanna ilamnaga Milkha chelo asumna lauduna train dagi chongthaduna chelakhi Milkha chelo haina laurakpa mamanabagi wahai asida Milkha su chena nauriba Milkha gi wakhalda chudun laikiba thogdok ama ningsinglakhi thangsang pairaga sagol tongduna mapabu hananaba changsilakhiba saktam adu mikup asida asengba thogdok amagum ningsinglaktuna Milkha wakhalamada tawbadagi makhutta paiba thang amana miyoi ama yalubadagi miyoi adu makhut soke masidagi Milkha matam khar jail da leiruraba matung masena mahakpu jail dagi lokthokpa lakhi Milkha jail dagi tholaktuna lambida masege wari sai Milkha na karigi aibu jail dagi lokthokpa laklibano masi haiduna masjid yenglubada masigi manada sivasana adu yauramdaba aduda Milkha na hanglai nahaki sana adu kadaida chatkrabage masjidu khumde tuminna lei ngaihak leiraga Milkha na makha tarai aibu belda lokthoknabagi damak nangi sana adu kaithokkiba natra machil mopwa milu piranga loina ruduna yengnei masena baukhum amata pidana sasila o haiduna Milkha bu puduna lai masigi matungda sinasi army training center da Milkha na practice tawbagi amuk ulai matang sida Ranbir Singh changlaklaga Hawaldar Gurudevaga khutchoknai Gurudevna Milkha da hai Milkha mahaki ming Ranbir Singh kawi India team gi coach ni Milkha na Ranbir Singh da khurumi Ranbir Singh na Milkha gi matik mathonga adubo yengningduna Milkha da hai masigi round sida amuktang chelo adu aingonde yengalu Milkha na chenbadu yenglaba matung mathangi nonganbada amuk coach Ranbir Singh na Milkha yauna mayam punna amuk chenmin hale hanjin chelhanbada cheliba khudinge second khara ngan khana panthung pham yobang ngamki Milkha gi matik mathongna asida coach Ranbir Singh angakpa oike Milkha lemna manglaroidaba athlete amani habisi mahakna khanki
चेनमिनब खुदिंगी मिल्खाना मकोक्ता ओइदुना लैबा असिदा हानाना इंडिया की टीम दा यावरिबा चैंपियन अदुना मिल्खाबु नमथनबा प्लान अमा तौरमी हयेंगसी इंडिया की एथलेट टीम खननबगिदमक फाइनल सेलेक्शन पांगथोक्कदौरिबनी हाइरिबा सेलेक्शन अदुदा लमजेल चेनबा ngamdananabagidamak numidangda nupa asiga miyoi kharaga pulaga milkhagi makhongda chaina kanduna tamthina phurame कोस अनि अदुना मिल्खागी असोकपा अदु सेवा तौपिरमे मिल्खा चाइना अदु वाना खांगले माकी कोस गुरुदेवना मिल्खादा फुरमलिबा मियोइसिंग अदु मसक ताओ हाइरबसु मिल्खाना ताकथोकलमदे मथंगी नोंगानबदा इंडिया टीम गी एथलेट सेलेक्शन गिदमक रेस अमा लमथाननबगिदमक ऑफिशियलना एथलेट सिंग असगी ममिंग लाउथोक्तुना फील्डा कौथोकपा हौरई मथंग मथंग कौथोरकपना मिल्खागी मिंग कौरकपदा यामना थीना सोक्तुना लेरबा मिल्खासु खोंगुप पाइदुना फिल अदुदा थोकलखि मागना थोकलकपा अदु उबदा अंगकपगा लोइनना माकी कोस अदु मिल्खागी मनाक्ता चेनसिले अदुगा हाय मिल्खा नंग ngawrabra करिनो नंगना तौरिसे मिल्खा तुमिन्ना लै रणबीर सिंह सु चंगलक्तुना हाय मिल्खा अइना हाइरिसि नंग मुन्ना तौ नंगी चांस मयाम अमा लेरि नाहकना करिगुंबा हौजिक नमफुदा चेलबदे नाकी खोंगसी मतम पुंबगी ओइना अरेमबद मांगलनी मिल्खाना वाफमदो करीमता तादे महाकना पाइरकलेबा खोंगुपदो तोंगसिनबा हौई महाकी कोस गुरुदेवना करिनो नंगना तौरिबदुबो नखोंग असोकपदो लोइना पोंकलनी मतम खरा पोथाको असुमना हाइदुना खोंगुपदो लौथुई मथौना मरिंजल खाबा मिल्खाना आई लमजल से चेनगी गुरुजी असुमना हाइरकपदा तौगे खनखिबा थबक्ता निंगहनदबा मिल्खाना निंगखिबदा कैदोंगैदा होंदोकलुबा याररोय खनबना मिल्खाबु चिंखटपिदुना खोंगुप तोंगहनदना फील्ड चंगहनखि मागी मागी चेननबा फिफम सेमदुना लैनि मिल्खासु ईश्वर खुरुमजदुना चेननबा सेम सादुना लै लमजेल असि चेनबा याबगी अयाबा अदु हेक पिरकपगा मागी मागी पांगल थौना पुथोकनदुना कन्ना चेनै मिल्खासु मागे असोकपा मखोंगे अनाबा चाइना अदुना मरम ओइरगा यामना वाना लाउदुना चाइना खांगदुना चेले महाकी कोस अनि अदुदी थवाई वाना येंगले मिल्खाना माई पाकनी हाइबगी थाजबदी थमद्रबनी महाकना पामजबगी मतुंग इना चुमना खकी लमजलसिदा सरुक याजरसनु हाइना खल्लबनी मरमदे मिल्खागी मखोंग अनिमक फिवम थीना सोकलबनी असुमना मिल्खा मखोंगी चाइना अदु खांगजिनदुना लैजबी थौना पुथोक्तुना चेलखि महाकी असोकपा मखोंग येलिबा बैंडेज अदुसु तंजा असिदा महाकी खोंगथांग खुदिंगे नानथोकपा हेलक्तुना अरोइबददी बैंडेज अदु नानथोक्तुना ताहुखि अनाबा चाइना अदुनदी खांगबा ngamद्रबनी अदुबो महाकी ngamगनि खनबा अचेटपा थौना अदुना चेनबदी लेपते मयामदुगी ममैदा यामना लापना चलंबा मिल्खाना पुमनमकी मंगजल थाना चलक्तुना मिल्खाना पुमनमकी मकोक ओइदुना पंथुंग यौबा हानखि पंथुंगफम थौरी तिंगलबा अदु हेक यौबगा मखोंगी अनाबा अदुना मरम ओइरगा लाइमाइदा हाइथदुना ताई माकी कोस गुरुदेवना सेंसिनदुना सौगटपि कोस रणबीर चंगलकलगा मिल्खादा हाय मिल्खा नाहकना नेशनल रिकॉर्ड थुगाइरे नाहक नेशनल रिकॉर्ड चलबने असुमना रणबीरना हाइरकपदा मिल्खाबु लमसिदा अहानबो ओइना लमजिंग बिरखिबा माकी कोस हबलदार गुरुदेव अदु नुंगाइबगी अरोइबा पनखै यौना मिलु पिरांग सेनखि अदुगा तनिकपा खोंजलदा मिल्खा नाहकना नेशनल रिकॉर्ड थुगाइरे मिल्खानासु हराउना माकी कोस अदु दाइरे गुरुजी मिल्खा इंडिया की ओइरे असुमना सिन्नसि लोइरदुना माकी कोस अदुना मिल्खागी चाना थंगनबा सिनलांगली तंजा सिदा अहल अमा चंगलकलगा मिल्खा सिंह हाइरिबसि करमबनो हाइना हंगलकपदा मिल्खाना अइनी हाइना खुमे अहल अदुना हाइरे अइ नंगी ब्लेजर की मेजरमेंट लौबु लाकपने वाफम सिताबदा मिल्खा मागना कोट लिटप पामजबदु मंगफाउनरे खंदुना नोक्से गुरुदेवसु हराउना नोक्से अदुगा मिल्खा की ब्लेजर की मेजरमेंट अदु फी तुबा अहल अदुना लौखि असुमना इंडियन टीम गे अंगौबु मसुगी यूनिफॉर्म लोइनना महाकना यामना पामजबा ब्लेजर अदु लितुना मसेगी युमदा लाखि मिल्खाना लाकपा मतमदा मसेदु कोन फेंगदुना लेरमे मसे अदुनदी महाके मौफानुफा मिल्खाना असिगुम फिवम असिदा लाकनी हाइबसि थाजदबनिना मसेना मिल्खादा कना हंगबिबनो हाइना हंगी मिल्खाना उपलिबा स्पेक अदु लौथोरकपदा मिल्खा ओइरंबा अदुदा मसेदु तौफम खंगलमदे हराउबगी मिनोका नुंगाइबगी पीगा इयान यानसिनरमे मसेदु मिल्खागी मनाक्ता संगसिनदुना मौपाबु थवाई ताना येंगजे मिल्खाना मसेदा हाय ऐसे नंगी मिल्खादुनी ऐ भूत नते असुमना हाइदुना मसेना मौपाबु नुंगसिना कोनसिनबी अदुगा मसेना हंगलई करिगिनो नंगना असुक साबसिदा कोट लिलगा लागलिदी मिल्खाना खोमे मसिदी कोट नते ब्लेजर ने इंडियन टीम की ब्लेजर ने येंगो
sida India tharise nangi no panu pamil khase awaba khangdana kanno honari adugi damakta masi phangbani Milkhana asumna haiduna blazer adu lokthokuna maseda se litlaga yengu haiduna litlale Milkhana maseda yamna phase pocket ani duda humlaga yengu asumna hairakpada masedu pocket tu humduna yengbada blazer aduge pocket nakal ani makta kariguma posak ama yauramba thengnaki yauramliba posak adu lokthokuna yengbada sana oiramki Milkhana jail da leiringaida masena chinba sana adu kaithokuna Milkhabu bel da lokthokkiba adugidamak masegidamakta mahakna leibirakpa sanani masegidamakta mahakna leibirakpa sana adu ubada masedu haunaruba tawdana khamluba yadana pirangna mafam marang khangdana maupabu nungsina konsinjai aduga mathangi sinda amuk Milkha cycle thogduna mahakna nungsina jabi birogi manakta lakki cycle thogduna lambida lakna biroga ahanba thengnakiba mikupsingdu tapna ningsinglaki asumna lakpana birogi yumgi thongal yaurabada mahausa makoi ani bol da che hapsinduna langnaduna pau phongnakhiba adugumna bol ama birogi yumda building mathak aduda langkali adubo biro uraktrabada birona karimata hairaktraba aduda Milkha birogi yumgi gate adu tana changlaki soidana biro thoklakani khanduna harauna leptuna leiringai gate adu hangdoktuna nupa ama oina thoklaki masidagi mafam adudagi Milkha thoklaki mahakna thoklakpada mamanaba ama thengai mamanaba adunasu Milkhada nangdi pumon olamme hain hairi Milkhana mamanaba aduda hangi kanano sida nupa ama oina leiramliba sibo birodi kadai chatkhage Milkhagi wahang asigi paukum karimata pidana mamanaba aduna atoppo wafamda oina thaidoktuna khumme Milkhana amuk makhatai karigino nangna aina hangliba si paukum pidana atoppo wafamda oina thaidoklaga khumledi hayo mahak kaidorage mamanaba aduna khumme mahak sida leitre adudi mahak kadaida chatkraba asumna Milkhana hangbada mamanaba aduna as ai khangde lao chasilo asumna hairakpada Milkhana karino nangna hairiba adubo Milkha mahak lohongkre biro lohongkre haibu wahai sitabada Milkha angakpaga loinana awabana kham thenglami Milkhana birobu thamoi sengna nungsijaruba thajaruba aduna wafam asida amuksu thajaba ngamlamde Milkhana hairi mahakna aibo ngairamgani haikibani ai maga unagani mahakna lohonglibase kadaidano mamanaba aduna karino Milkha nangna hairiba adubo pumnamakto hokre mado oiba yararoi asumna hainarbu matung biro kainabagi awaba wakhalna puba thangba ngamdraba Milkhana hokhiba matam singda biroga nungsina unakhiba mafam aduda laktuna famle mahakna birogi damaktani haiduna lerakliba fi adu birobu ningsingna tingthokli mahakna birogi damak fi asi lerakliba si ataigi nate nongma mafam asimaktada makhoi ani nungsina unakhiba numit aduda birogi matambakta Milkhana hiptuna leibada birona mahakki ilakliba fi aduna Milkhagi maida kopsinbada tanja adumaktada nungsit silakpadagi birogi fi adu yai tamna humduna pokhi madudagi Milkhana nungaitraduna birogi fi ama leiduna puraklibani adubo nungsibi mahakki mafamda nungsina kudol tamlani khanduna thawai tana purakliba kudol pot asigi sanafam leitrabada maning tamna siliba nungsitki matung ilhanduna maning tamna paihanki asumna sinna silloiraduna training center da coach habaldar Gurudev amade Milkha makoi ani chatna wari sari Milkhana hai Guruji ai Guruji yaudana karimata tawba ngamloi Guruji na hai karigi ngamloi dorino pumnamak nangna mai pakadoribani Ranbir Singh haribasi afawa coach amani Guruji ga iga lapnarani khanbada ai yamna wai Guruji karigi wagani usek singna apikpa anembu ufal singda tonglambadage awangba mafam singda paikhane nahakna chatkadoribase foreign country Australia dani asumna haiduna Milkhabu konsinbi masigi matungda Milkha coach Ranbir Singh da sinaduna mahakka loinana Australia khongsit flight tongki Milkhadi nongthaki lambida amukta chatribana flight asina paikhatpa horakpada yamna kina pakhatna lei mahakna thong aduda yengthoklubada yamna wangna pairamba aduda amukka hena pakhatki sit thangnana faminariba mamanaba aduda Milkhana hai aikhoisi yam wangna paikhale aikhoi soidan pokhairani
असुमना हाइदुना मिल्खा पाखतना सिट अदुदगे हौगलई कोच रणबीरना मिल्खादा ग्यान ताना फमथनबा हाय असुमना प्लेन मनुंगदा लांखतनरकपा असिदा करी तौबो यावरबनो हाइदुना नुपा अमा चंगलक्तुना हंगी मिल्खागी ममानबा अदुना नुपा अदुदा अदोमदी कनानो हाइन हंगी नुपा अदुना आई कैप्टेने अइना प्लेन असि पाइबनी हाइन खुमलकपदा हानदगी पाखतना लेरंबा मिल्खादी अमुक्का हेन पाखतके मिल्खाना हंगलई प्लेन से अदोमना पाइरगा करिगिनो थादोकलमलगा लागिदे मदुदा कैप्टेन अदुना करिसु वाबिरुनु अइखोय मियोय अनिना प्लेन असि पाइबनी मियोय अमना स्टैंड बाय ओइना लेबनी सेक्शन ज्ञान ताना फंबियो असुमना हाइरमलगा कैप्टेन अदु चटके असुमना लाकपना हौजिक ऑस्ट्रेलियादा मेलबोर्न ओलंपिक्स 1956 असि सरुक याननबगिदमक मेलबोर्न सिटीदा थुंगलरे मियोय कयाना सरुक यादुना ओलंपिक्स की मैरा असि चुखतुना मेलबोर्न ओलंपिक्स 1956 असि हौदोकलबा मतुंग कोच रणबीर सिंह मिल्खा अमदि इंडिया की सानरोसिंग अदुदा हाय महाकी ममिंग मिस्टर पीटर हामी होन कवै महाकसे अखोयगी टेक्निकल एडवाइजर ओइना लेगदोरिबनी असुमना कोच अदुना हाइरकपदगे इंडिया की सानरोसिंग अदुना नुपा अदुदा खुरुमी खुरुमलकपा अदुदा ऑस्ट्रेलिया नुपा अदुना रणबीरदा करिनो मखोयना तौरिबसे हाइना हंगी रणबीरना हाय मसी कोच सिंगदा रेस्पेक्ट तौबा इंडिया की चटनबी अमने मसीगी मतुंगदा इंडिया की टेक्निकल एडवाइजर ओइना लेरिबा ऑस्ट्रेलिया नुपा अदुगी युमदा लाखी ngaihak lairaga technical advisor adugi machanupi ga loineduna mamaнаbi aniga changlei machanupi du kaushinduna machanupi aduda hai makhoi si india gi track running team ne aduga mahaksina coach Ranbir Singh ni aduga Ranbir Singh da amuk hai mahakse aigi ichanupi ni mamingna Stella koi machanupi Stella na hairi welcome to Melbourne aduga lakliba makhoi anisina aigi imanabi ni Lindsay amadi Jani असुमना हाइनदुना मखोय सखंग माइखंग ने मचानुपी स्टेलाना मखाताना मिल्खादा मफमसिदा लाकपसी कमदोई नुंगाइबा फावरा हाइन हंगलकपदा मिल्खादे इंग्लिश लोन असि निंगथीना खंगदबना हंगलकलिबा दुगा चानादना मिल्खाना खुम्मे नते आई मिल्खाने 400 मीटर रेस के असुमना पाखुम पिरकपदा स्टेलादो नोई अदुगा कोच रणबीर न ओइना मिल्खादा ज्ञान ताहले महाकना हाइरिबदो नंगी मिंग हंगब नते मफम सिदा लाकपसे नुंगाइब्रा कमदौगे हाइन हंगबनी महाकना ओनना पाखुम पीरुबा अदुदा मिल्खासु इकाइरदुना नोई अदुगा स्टेलाना कोच अदुदा मिल्खा अमदि इंडिया की टीम अदुगा ngaihak कोइथोक मिनरुगे हाइन हाय टेक्निकल एडवाइजर अदुनसु ngaihak चचरुसनु हाइरकपदा कोच अदुनसु अयाबा अदु पिरई अदुगा मिल्खादा हाय चलो मेलबोर्न सिटी की अकोइबदा ngaihak येंगसो अदुबो हयेंग प्रैक्टिस तौगदबनिना यामना थेंगलकनु ngana halo asumna milkhaga loinana india gi athlete team aduga stella yauna mamanaba sing aduga punna mafam amada laklaga beer thakladuna isai saktuna harauna jogoi sari numit asigi numidang athengba fawba yu thaktuna ka hena ngauthok lubana mathangi nongan bagi ayukta nganna hogatpa ngamdabana practice adu milkhana matam chana yawba ngamlamde mayamna practice hauna khraba matungda milkhadi yamna thengna tholakhe कोच रणबीर ना मिल्खादा हाय नहान मखै अमुक्त थेंगलक्तबा मतम चाना थोलकपनंगना करिगिनो ngasi असुक थेंगना मतम चादना थोलकलिबसे अइना हंगनिसुखुमु मिल्खाना ममाई अदु लुक्थरदुना खुमै सर अइ ngarang नुमिदांगदो बियार खरा थक्सिलुरे कोच अदुना मखा तारै नंगना मफम असिदा लाक्लिबसि बियार थक्पा लाक्लिब्रा नते सर अदुदि मफम सिदा करिगिदमक लाक्पनो ओलंपिक्स सरुक याबा लमजल चेनबा लाक्पनि सर नुमित मरिनी सुबदा क्वालिफाइंग रेस ने मसीदा नहाकना माइ पाकपा ngamhौद्रबदे नहाक मपानदा थोकदौरिबनि नमितो इंगोंदि यंगो मिल्खा सिंह स्पोर्ट्समैन अमा ओइगे हाइरबदे नहाकना कथोकपा अमदे डिसिप्लिन ngakna चटपदाई सॉरी सर चलो वार्म अप तौरसो असुमना हाइबदगी मिल्खा वार्म अप तौबा हौवे मसीदगी नुमित खरा हौख्रबा मतुं ngasi asi मेलबोर्न ओलंपिक्स असिगे मिल्खागी लमजल चेनबा नुमिने हारिबा रेस असिदा तोंगान तोंगान बलेबाक सिंगदगी रिप्रेजेंट तौदुना मसिंग यामलबा एथलेट सिंगना सरुक यारिबनी हौजिक हाइरकपगी मतुंगिना एथलेट सिंग असि लमजल लमथाननबगीदमक मार्क तौरिबा मफम सिंग अदुदा मागी चेननबगी फिवम सेमदुना लेने चेनबा यारे हाइदुना नोंगै अदु मथक्ता हेक कापखटपगा मागी अंगंबा थाक्ता कन्ना चेनै फना सांगलबा असि फावबा मिल्खाना पुमनमकी मांगजल थाना चेले अदुबो इखंग खंगौदना अतै लेबाक सिंगी एथलेट सिंग अदुना मिल्खागी मांग थादुना यामना कन्न चेनखलखे
इंडियन टीम की टेक्निकल एडवाइजर अमदी कोच अदु हाइफम तौफम खंगदना खांगले असुमना मेलबोर्न ओलंपिक्स 1956 असिदा मिल्खा माइथी बनमकी फिल अदुदगी मपाल थोलक्लब मतुंग वाशरूम द चंगदुना महाकना बियर थक्तुना गाउथोकलुबा नुंगाई थोकलुबा अदुना मरम ओइरगा मसादा अवाबा चोकथबा फावहनबता नतना मतम चाना प्रैक्टिस यावब ngमखिदबना रेस असिदा माइथी खिबनी खंजदुना मिल्खा मसा मतोमता कपलदुना ममाइदा मखुतना थाजिनजदुना अवाबा खांगले मसिगी मतुंगदा मिल्खा अमदी कोच अदु अवाबा फोटुंगा लोइनना ऑस्ट्रेलिया गे मेलबोर्न सिटी थादुक्तुना इंडिया तमना प्लेन तोंगदुना लाखी लाकपगी लंबिदा प्लेन मनुंगदा मिल्खाना कोच अदुगी मनाक्तु चंगलदुना चेमा सेट अमा पीदुना हंगी सर हौजिक फावबगी ओइना 400 मीटर रेस के वर्ल्ड रिकॉर्ड असी सेकेंड कयानो सर कोच अदुना मिल्खाना खलिबसी करीनो खंदुना मिल्खादा ngaihakti munna yengduna lei aduga che maset adu lawduna wadi amatta ngangdana che aduda 45.9 haina irei मेलबोर्न ओलंपिक्स 1956 asida maithiba nanghorabasu che asi yengduna milkha asowa mang ama mangba hokki pongna famlamdam india yawraklabada 400 meter race ke world record asi thugai ge khanduna coach ranbir na yamna kupna yengsinbiduna milkha awaba kaya mayoknaduna chingi mafam amada tongan ba makhalge akanba training chathaki मिल्खाना सोक्थरगलबा थौना पुंबल लेरक्त्रब मिकुप्ता महाकी कोच रणबीरना ममल नाइद्रब थौना कया लेप्तना पिबिखि नुमित कयाने मख्वांगदा तैर पुंदुना मखोंगदा नुंग पुंदुना नोंजु नुंगसा मरक्ता लेप्तना अकनब ट्रेनिंग चथरब मतुंग 1958 ता टोक्यो दा पांगथोकपा एशियन गेम्स याव चटके एशियन गेम्स असिदा 400 मीटर रेस की ओइना एशिया गे ख्वाइदगी लमजल यांगबा पाकिस्तान की रिप्रेजेंट तौदुना लागिबा ममिंग लेइरबा एथलेट अब्दुल खालिक हारिबा मियोय असिगा मिल्खागा अकनब लंबा तौगदौरी गेम्स असिगे फिल्गी रनिंग ट्रैक ता मार्क तौदुना लेरिबा मफम सिंग असिदा एथलेट सिंग असि रनिंग पोजीशन दा चेननबा सेम सादुना लei चेनबा यारे हाइदुना गन असि मथक्ता हेक कापगा एथलेट सिंग असि मागी हाइसिंगो पांगल पुथोकनदुना यामना कन्न चेने रेस असिगी हौरकबा सेकेंड खर फावदे पाकिस्तान की ममिंग लेरब एथलेट अब्दुल खालिकना मांग थाना मिल्खादगी यामना लाक्चन चेलमे लेरिब मोंग असिदा अब्दुल खालिक की कोच अदु नापल काजे कोच रणबीरना मिल्खादा चेनखलो हाइदुना अरैब थौना पुथोक्तुना कन्न लाउरी मिल्खासु मतम सांगना अकनब प्रैक्टिस तौरकपगे हाइसिंग अदु मिकुपसिदा पुथोकलगे खंदुना अरैब थौना सिजनदुना चेनखलकपना अब्दुल खालिक मखोय अनि कनाना हेलिबनो हाइब ngamdaba मवोंगदा चप मानना चेनमिनरकपना मखोय अनिमक पंथुंगफम ओइरब थौरी तिंगलिबा मफम अदु यौबा चप मानके पाकिस्तान की ममिंग लेरब एथलेट अब्दुल खालिक अमदे माकी कोच अदुनदे थौरी अदु मखोयन सोकबा हालि खंदुना हराउना कोनसिनै इंडिया की कोच रणबीर सिंह दी लेरिब मोंग अदु चप चाना उब ngamdabana एथलेट मखोय अनिमक यौरकबा इमान मानना उखिबना मिल्खाबु सौगटपिदुना स्कोर बोर्ड अदुदा करम्बा डिसीजन अमा पिरकपगे हाइबदु मिटकुप्तना येंगदुना लei सेकेंड खरगी तुंगदा मिल्खाना पुमनमकी मकोक ओइरे हाइदुना स्कोर बोर्ड अदुदा इरकबा अदुदा मिल्खाना हराउरिबा नुंगाइरिबा अदुदगे सरुक कया माकी कोच अदुना हराउबना हेलमे असुमना मिल्खागी हनब लेतब थौना अदुगी होन जमना 400 मीटर रेस ता एशिया की रिकॉर्ड थुगाइदुना पृथ्वी की ममिंग लेरब लेबाक सिंगी मरकता इंडिया की मसु अहुंगी फिरालना पुमनमक्तगी वांगना मनिंग तमना पाइहलमे मसिगी मतुंगदा 1958 कार्डिफ ता पांगथोकपा कॉमनवेल्थ गेम्स मथंग तोंगान बा चही सिंगदा लंदन साउथ अफ्रीका बर्लिन डेनमार्क मॉस्को जापान असिन सिंगबा तोंगान बलेबाक सिंगदा चतुना लमजेल चेलोबदा मिल्खाना पुमनमकी मकोक ओइदुना माइ पाकना हलके मिल्खाना इंडिया की मिंचत पुरकपदा लौरिबा थौदांग असिबो सखंगलदुना आर्मी दा राइफलमैन ओइना लेरंबा मिल्खा स्टार अमा कहंदुना प्रमोशन पीके महाक ट्रेनिंग तौमिनरंबा ममानब सिंगदुना मिल्खाबो थांगदुना लाउदुना नुंगाय फोंदोकलमे सकुंदराबाद आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के सीनियर ऑफिसर सिंगना महाकपो हराउ तरामना ओई ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ऑफिसर बीरा पंद्यान उबदा महाकना जॉइन शॉप हाइदुना सैल्यूट तौई ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर अदुनसु मिल्खादा सैल्यूट तौदुना हाइरे ngasi nangna सैल्यूट तौगदब नते अइखोइना ओइना नंगोंदा सैल्यूट तौगदबने अइखोइगी यूनिट असigi मिपुम खुदिंगमकना सैल्यूट तौगदबने
India pumbuna nangbo salute tawgadabani asumna haiduna leiramlibo officer sing aduna Milkha salute tawi leiramlibo officer sing adugi marakta lamjel chenbagi lam asida ahanbo oina mahakbo khut paiduna takpi tambirakhiba mahaki ahanbo course Havaldar Gurudeva su leirambo ubada Milkha na nungsina yengjai course aduna so Milkha bo nungsina yenglaga pirang marika loinaba minokta tanikpa khonjelda course aduna hairi Milkha nang hojikti officer ama haibado oire aduga Milkha na mahaki fanglakliba medal adu mahaki course adugi ngaksamda hukladuna makhong sokna khurumjai Milkha na takpi tambikhiba ojabo masak khangba matau ulakpada ngasai makai pi ira selba susena kharamakai khangjin bangamlamba course adugi metki pi adu aroi akham naidana sentharaktuna Milkha bo nungsina konsinbi Milkha na hai Guruji na ibo kupna yengshin biduna ikut paiduna takpi tambirakpadagi aigi ngasigi thakse yoba ngamjabani Gurudeva na su Milkha da asigumba lising na khujing oiduna mai pakpa oyu haina mangol pibirami masigi matungda unit asigi army sing isei saklaga jagoi saduna harau nungaiba phongdoklami masigi matungda Milkha Singh 400 meter race ta world record thugaiduna India gi president na mahakpo Padma Shri award khusinnaduna ikai khumnarami masigi matungda India gi prime minister ga India gi athlete sing yauna coach Milkha ga unabagi thorum ama silami prime minister na Milkha da hai aikhoi sinangi damakta chauthok chaningai ni pumnamak sigi matungda hojik amuk lakadoriba Rome Olympics asidasu nang India gi flag asi maning tamna pahengadabani leibak asigi miyoi khudingmakna nangonda thajaba pumu thamlibani phare ado hayo nahakkidamakta ikhoina kari tobu pami Milkha na hai panditji lakadoriba Rome Olympics asida karigumba aina mai paklabadi aigi mingda India pumba numit ama suti oina lauthokpiyo Milkha gi wafam asida prime minister adu noktuna soidana lauthokani hairi mahaki secretary aduna Pakistan dagi call ama lai haiduna prime minister adu kauthoki aduga phone adu paiduna wari sarba matung prime minister na mayam da hairi hojik Pakistan gi president El Marshal Ayub Khan na call tawraktuna aiga wari sai India amadi Pakistan leibak ani asigi oiba friendship games ama pangthokna nabagi damak aina tawkiba proposal adu Pakistan gi president asu accept tawbiragle leibak ani asi marup mapang ama oina nungsina leimina nabagi damakta hairba games asi yamna maru oiba amani aikhoi gi leibak asigi oina Milkha na lit tawduna chatpa ai pami Pakistan da chatpagi hairakpa sida Milkha maithong adu maksin khiduna wakhal amada tawduna leiki India Pakistan khaidok narakpada dharma gi oiba kangluk maselge nungai nadab amada Pakistan gi khungang aduda Milkha na yamna angang oringai matamda mahaki mapa adu minung silaitana hatpiki maramasinane mahakna Pakistan da sanaba chatpagi palakpada ungduna leiribase thokriba thodok aduna maram oiraga tasengna hairabada mahak Pakistan da sanaba adu chatpa pamlamde asumna coach Havaldar Gurudeva na Prime Minister adugi secretary da wari lina train tongduna lakpana hojik Chandigarh railway station yaure Chandigarh yaurabada hojik amuk Milkha gi yumda makhoi ahum thunglare cha kap amamam thakminaduna ngaihat phaminai Milkha gi leiriba mawong aduda Pakistan chatpagi maram yamna kuppa maroldi hogdoklamdre Prime Minister na personal oina amuktang unaba pami haibo wafamasi Milkha da hairamlaba matung Tinthadana yamna thuna Milkha Prime Minister gi manakta chatuna unaduna wari sai Milkha na hai sir ai Pakistan da chatuna games si yawba ai ngamjaroi sir ai gi imung manung gi miyoi sing mafam aduda thawai mangkibani Prime Minister na hairi Milkha nahak si lanmi amani hojikti nangi naraiba ki damakta nangse tangai fadaba ama oire nangna nangi naraiba asigi damak lantheng nadrabadi kanana lantheng nabigani asumna hairakpada wakal khara khantaraktuna maraiba ki damak India gi damak khanduna India amadi Pakistan laibak ani gi oiba friendship games asi saruk yananabagi damak Pakistan gi khongchat adu chatki khongchat asida Prime Minister gi secretary amadi Milkha gi army gi coach Havaldar Gurudeva amadi Indian team gi coach Ranbir Singh loina duna chatli hojik makhoi Pakistan da thunglare mafam asida thunglarabada laibak asigi masing yamlaba miyoi singna makhoi bo taramna oi
नोंथक्तसु प्लेन पाइदुना इंडिया की मिल्खा सिंह अमदी पाकिस्तान की अब्दुल खालिक मखोय अनि गेम्स असिदा अकनब लंबा थेंगनगदौरि हाइबा अनंब चे असिना पाकिस्तान सिनब थुंगना चाइथोकलमे गेम्स असि हौननबगे पुंजा अदु यौरकलबदा मिल्खा की मचे अमदी कैरो लैकाई की मीसिंग पुनसिनदुना गेम्स अदुगे लाइव कमेंटरी रेडियो द थारकपा अदु माइक द मखोल हौना थादोक्तुना ताननबा ngainari प्राइम मिनिस्टर सु महाकी ऑफिस ता रेडियो तादुना लै अदुगा मिल्खा की यूनिट की आर्मी सिंह अदुसु मिल्खा की गेम्स असिगे रेडियो लाइव असि तारी मसिंग यामदब प्लेन पाइदुना नोंथक्तगे निंगथी जरब मसु कया चाइथोकलब मतुंग गेम्स असि हौदोकनबगिदमक पाकिस्तान की प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान हौजिक फिल असिदा चंगलई अदुगा एथलेट सिंह असिगा खुद सोकनदुना मथंग सखंग माइखंगने अब्दुल खालिक की मपा यौरकपदा प्रेसिडेंट अदुना हाई अखोगी लेबाक पाकिस्तान की मिपुम खुदिंगमकना नंगोंद थाजब पुंब थमे ऑल द बेस्ट असुमना हाइरमलगा प्रेसिडेंट अदु फील्ड की थोखरब मतुंग हौजिक लमजल असि लमथाननबगिदमक रनिंग ट्रैक सिंह अदुदा एथलेट सिंह अदु मागी रनिंग पोजीशन दा सेम सादुना लेने चेनबगी अयाबा हेक पिरकपा गन असे हेक मथक्ता कावखटपगा एथलेट सिंह अदु लैजबी पांगल पुथोक्तुना चेनै रेस असिगे सेकेंड खरा हौजिनख्रब फावबदा पाकिस्तान की एथलेट अब्दुल खालिकना पुमनमकी मांगजल थाना चेले अंगम अथौसिंगदगी हौदुना पाकिस्तान की मिपुम खुदिंगमक अहौब खुबा खुदुना हराउना रेस असि मिटिंग तारी मरमदे मांगजल थाना चेलिबा पाकिस्तान की एथलेट अब्दुल खालिकना मकोक ओइरनी हाइबा अचेत बथाजब असिननी रेडियो लाइव ता कमेंटरी असि तारिबा मिल्खा की मसी अमदे इंडिया की मियाम पुकनिंग वाना माइथोंग मक्सिनखि मिल्खा की यूनिट की आर्मी सिंह अदुसु ओइरिबा फिल्म असि ताबदा अवाबना खम थेंगलमे असुमना इंडिया की मियामना पुकनिंग वाना दुना लैरिंगै पाकिस्तान की मियामना नुंगाइबगी पंदोम लोमलिंगै मिकुपसिदा खंगौदना मिल्खा की हैसिंगलबा यांगलबा खोंजलना अब्दुल खालिक तगी सुहेना पुमनमकी मांगजल थाना चेनखलखे रेस असिगे पंथुंगफम थौरी तिंगलिबा मफम असि फावबदे मिल्खा की मांग थाना चेननबा एथलेट अमतसु थोगलकपा ngamdre पाकिस्तान की ममिंग लेरबा फावरब एथलेट अब्दुल खालिक फावबा मिकुप असिददी चनफम खंगंदना इंडिया अमदे पाकिस्तान लेबाक अनि की ओइबा फ्रेंडशिप गेम्स असिदा मिल्खाना पुमनमकी मकोक ओइदुना मसु अहुंगे निंगथी जरबा इंडिया की फिराल असिबो अमुक हना मनिंग तमना पाहनके मिल्खा की कोच गुरुदेवा कोच रणबीर सिंह मिल्खा की मसी अमदे मसिंग यामलब इंडिया की मियाम पुंबा नुंगाइबगी पंदोम लोंके इंडिया की प्राइम मिनिस्टर सु पावसी हेक ताबगा हराउब नुंगाइबना पुमथन थनकी मिल्खाना पामजबा महाकी मिंगदा इंडिया पुंबा नुमित अमा सुटी ओहेनबा पामी हाइना प्राइम मिनिस्टर हाइखिबा मतुंग इना खुदकसिदा प्राइम मिनिस्टर न मियामदा लाउथोरई पाकिस्तान द सानरिबा गेम्स असिदा मिल्खा सिंहना पुमनमकी मकोक ओइदुना माइ पाकपगी सेलिब्रेशन तौननबगिदमक महाकपुसु इकाई खुमनबु उत्पु ओइना नुमित असिदा इंडिया पुंबदा नुमित अमा सुटी थागनी इंडिया पुंबदा हराउब नुंगाइबगी खोंजलना पुमनिन निनखे असुमना मालेमगी ममिंग लेरबा फावरब लेबाक कयागी ममांगदा अइखोइगी लेबाक इंडियाबो अवांगबा थाकता चिंखतुना मसक ताखिबा काउब ngamlaroidaba sanaroi manungda ama oiriba मिल्खा सिंहगी पुंसी वारीदा युमफम ओइरगा पुथोकपा फिल्म असि मतंग असिदा लोइसिनके ngasi explanation asi tabiraga pukning da fawbirakpa adongi mamal yamlabo wahi sing ado comment ta thambiramo telaba matam gi manungda anoba explanation amaga loina duna amuk laksage pumnamakpo akong chanba thoksomna amuka hana ikai khumna jaraga ngasi gi damakta de matang asida tension jari